Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajaintia National Council JNC Central Executive Committee hapo kajengalam President Rangba uba sambor mi lingdo haka arpon retrek jeliu arja arpon riu kalalik bani kendo yoba kermen shela MLA ka kliat ubalong ru advisor ketenat mining and geology ke Sorkar Jela bandawa ya kajing pendon kam hok ya kamigelaya Environment Protection and Restoration Fund MEPRF kablatau hadian ke hukum jong ke NGT ban khang ya kajingti doyong house nam arjar khatsau Kejia kendo ke JNC baru advisor ke mining and geology ke long halor ke jingdon jongki kendon ki baong ba 10% na ke jingyok lum na ke jingket bat khayi do yong lingba ki chalan dei ban tap sya ke MEPRF fund kini ke pisa ke dei ban pendon kam na ke benta ban penbha penmiat ya ki jaka bala jot na ke jingti do yong batru ban ai jingrap ya ki long yeng ki basakta na ke tei ka kam Kat kum kejia tu jong Presiden lingba ke RTI baka seng kalapan lalap bah bakali bah do kat nungut kibri kilayo jingarap na ketika fan berkai baka tenat mining and geology kalale na kabenta jongki kajuba balayo ka long tang not available bat kani kala penlengo bat pensngosi ya ka seng Ke JNC kal IT ru na kejing tho show MLE ban kerpat ya ke Sorkar Jela bakan betha ya ki district level committee bakin penlong ya kejing jurep ban itu ya ki long yeng ki basakta na ka kamti doyong ban penpoi syaki ya ki jingrap lengba ke MEPRF bat ongru ba hadu menta palat saus pak klur tingka kadang don ha kani ka fan Keseng kala kedauru badang syan ha kejialang ha pedeng ki association ki nong trade doyong bat u chief secretary ke Jela wat u chief secretary ru la pentikna bagani ka fan ka don benta banyarap ya ki basakta kumta ke JNC ke bu jingkeli balai hado menta om syam la pendon kam ya kate ka pisa ban ai jingrap ya ki pajba ki bala mat ya ki jing e nadu bala khang ya ke jingti doyong Laong banakal yang MLE ulai ke kular ya ke seng bu unsim kia ya ke ni kamat bat unra ya ka syau menteri beri pet ya ke tenat mining and geology. Hindrai nakal yang ke JNC kala maham bakar nang yai beteng ban penbor ya ke Sorkar Jela tat hadu bagi paj baki basakta kin yo ya ke hok bat ke jingarap ke badai hok na ke MEPRF. Dia ia cem wa u MLA wa mbura mu yang i woman la hijau por kamu advisor yang ka Mining and Geology Department. Ka jingi cem ko yang i to halor ka wi ka benta. Hadin wa ka NGT de khang ya umuyong ha arjar khatso. Hadin ite ha wada sedang u transport ya uni umuyong ma wada depti. Tene kiliang ka NGT da pha ka ya ka state government wa chna ka wi ka fund. Ka watip kam ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund. Hapo ka guideline yung kani ka fund daklam che ga boto ya kani ka pisa wa collect na kini ki chalan mo 5% na ka wi ka chalan ya kani ka pisa to open kam ne benta o restore ya ka environment ka wada jot ka wada pra hakitu ki thau ki wada ka jingti ya muyong hakitu ki por te wa ar ni tala ya kani ka fund da chna o da chna karpang ni benta wa aging irap dan ne kam ka rehabilitation chakitu ki bru le ne ki yung ki sem ki wada chakta na ka jingkhang yung ka NGT ya umuyong Te kam ka sen haden wa bot deni ya kani ka fund the file ya ka RTI lengba ka mining and geology department ta hawa pa ya kani ka RTI ka wa pen sngau longo kam ka sen to halor ka jingkeli ka wa bo i chapang kita ki affected person lene kita ki bru ki wada chakta na kani ka kam na ka jing chak khang yong umuyong hanrai the panila ka jing tip wa ka kayi wa kani ka government lengba ka mining and geology department dale go Nei benta o yarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chakta na gajing khang yo muyong handai ka open snau si ye ikam ka sen ka jubab yung ka department lang ba ka RTI hi ang not available te i na kaliang ka sen ne ka sngi da ka mensen ka jing snau khia na ka benta ki pajba ki yung ikam tam ya kitu ki long yung long sem ki wada chakta na ka kam ki muyong da pha jing tho i chau advisor yung ka mining and geology department usar kermen shila woman la hijoi por kamu local MLA yung i Tada kerpat iya ka state government lang ba ka yung advisor yung ka boto u instruct gi ya ka district level committee yung kani ka fund boto open man gi ya kata ka survey lene kata ka jingtho ya kita ki long yung long sem lene ya kita ki bru ki wachakta da kani ka jingkhang yung ka NGT yung muyong but hejoi por le u egi kalat jingirap
lengba yang kini ke fon ne bha da chemi wuta da ki sos pa kelur tam em ke fon hapo kani em ke pisah hapo kani ke fon Henry Snausi ong watang citengkale em harikot wada penam kam gi lene waka mining and geological department da pha go cha kita ki bru ki wada chakta na ka jingkhang muyong ala da khru nyele em ka jing kelam yang ki association ma ki wa ki muyong hagini ki singi ki wada dep wa chief secretary yo wat chief secretary la da kelam wa em ka fon de benta ki wa chakta na ka jing chakhang muyong Henry ka jingkeli kwa ibu ya chief secretary lene ya minister yang ka mining and geology department yele wa penem kampi ya kini ka fon ne bentau yarap ya kini ki buru ki wada chakta sket kamu ada tipi wa ka yo ka kot de hiar ga hapo ka is jaintia ka yang i khamtam hapo ka steady wara ka wina ka jingkhang yang umu yang Henry Snausi ong wa halor wada em ka fon bom em kani ka jing lai yang ka fon em ulai go chakita ki wa ta sabu yo eka ho emi ka tukat ni ki wada penam kam gini benta wa restore lane wa u penimbiang ka mariang Henry i kam ka stenyum pem ti binya ya kani tadau ti binya ai Henry ka phangi ka wani chini to ya kani ka jing yarap ya kini ki longyung longsem ta nakaliang u MLA Emburom yang i da kula da i ka asuran bo dawi kelamu wa minister in charge yang ka mining and geology department but hejo por la ina kaliang ka sen da pressure ya ka government boto u ego ya ka hok ka yong kini ki wada chakta na ka jing chakhang muyong kini to ka message ka wakiliat pa ka sarkar penam kam hok ya ka pisa ka woto yang kini ki wa chakta but se ka ju ka por la ka sen daw ya bodden go we daw ya daw tho chu go ya ka jing tip ki wa khambanya jing to wa kani ka fon Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.